Gas bro! Gas! Mama pada kanan. Gas bro! Gas! Go, Tuan, go! Ya. Gas, Jason! Gas, bro! Drag! Lurus! Mari Ki, go. Ni lurus saja bang ya. Jangan selit gobar belakang, betul. Bang Juan. Nah, terus. Haji, go. Nampak dia ni. Go. Go, Bang, go! Gas, bro! Gara-gara Mamat. Rawi. Bos! Aduh, becet. Op. Andre! Jangan tekan rem! Woi! Gas, bro, gas!
Aduh, terus dah. Woo! Alhamdulillah, Sampai treknya luar segini. biasa. Cocok sekali untuk acara balap liar. Alhamdulillah semua aman-aman saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Let's go, mantap. Oke. Bang Andre, komen. Oke, oke. Terima kasih kacamata lu biar pede. 60 tabo, 60 tabo. Nah, boleh tabo. Kata-kata hari ini. Ah, Trek kan Mangatji cuman 1%. lain. 99% mangat tetat. Oh, gas bro. Gas, bro. Bang Sepul, komen satu. Gimana trek hari ini bang? Trek hari ini bang nampaknya harus diulang lagi sampai 3 kali lah, ya kan? Ini mantap kan treknya kan? Luar biasa bang. Tapi sayang kawan, tinggal di belakang tadi. Dia memang sering kupotong-potong bang, cincang-cincang memang. Emang dia bang. Ini tuh gas bro nih bang ya. Gas bro. Memang gas bro. Insya Allah kita nanti lepas salat zuhur main di Amazon 3. Itu lebih mantap lagi bang. Lebih luar biasa. Oke.